Ćao ljudi, pre nego što odem u grad, hteo sam da snimim kratak video. Dobio sam pitanje od subscribera u komentaru da li treba preći sa sumoa na konvencionalno ili sa konvencionalnog na sumo. Ovo pitanje se svodi na to, pod 1, da li ste powerlifter, pod 2, da li ste rekreativac. Dakle, ukoliko ste rekreativac, moj savjet vam je radite jednu i drugu varijaciju, ali u oba slučajeva, da li ste vi powerlifter ili rekreativac, radite varijaciju koja više godi vama. Dakle, ukoliko imate dugačke ruke, kratke noge, logično radite, dakle, konvencionalno mrtvo, bit ćete uspravni u njemu. Ukoliko imate kraće ruke, na konvencionalno morate više se savijete. A imate, na primjer, duži trup, mnogo je bolje probajte sumo, vidite šta vam više leži. Možda ćete na sumu biti uspravniji i te imati manje šanse za povredom. A manje šanse za povredom plus veća kilaža, to je znači bolja varijacija za vas. E sad, neki ljudi se brinu, ja, na primjer, na sumovu neću erektore toliko razviti. Ili na konvencionalno neću imati butine jake. Ali problem s ovim pitanjem je, vi nećete imati te regije razvijene samo ako radite minimalistički program. Znači, naravno, ako vi radite samo sumo i ne radite nikakvu asistenciju, da, imat ćete erektore koji možda zaostaju. Ili ukoliko radite samo konvencionalno mrtvo, možda će da vam zaostaju butine. Logično, ali to sve može da se sredi tako što ubacite par asistencija. Znači, ako radite sumo, na kraju treninga samo ubacite par onih podizanja trupa za leđe ili rumunsko mrtvo dizanje, ubacite ili neku kontrastnu vežbu koja će, dakle, pogoditi zadnju ložu, malo erektore i tako dalje. Ukoliko radite konvencionalno, samo ubacite malo leg presa ili na neki dan čučanje ili neku vežbicu za butine i rešili ste problem. Tako da zaključimo, radite varijaciju koja više odgovara vašem telu u smislu ruku, poluga, momenta sile, koja varijacija vam daje optimalnije momente sile, a uzmite asistencije da popravite tačke koje ta varijacija, dakle, ne pokriva sama po sebi. Eto ljudi, to bi bilo to. Ovo u principu važi za sve vežbe, dakle, po tome trebate da birate. Gledate šta više vama odgovara, šta ima manje šanse za povredom i nedostatke pokrijete sa asistirajućim vežbama. Eto ljudi, to bi bilo to, lupite subscribe i čujemo se u narednom videu. Pozdrav!